Vidi se firma WC papira. Hoćeš da mama drži, a ti boje? Da. Ne mene. Imamo mi vremena, mi smo u penziji, pa stignemo mi. I to ide tu. Wow! Pip, pip, Čekaj. pip, pip, pip. Ajde, ajde, je ravno? Je ravno? Tako. Da. Ide mama sad staviti unutra nešto. Uz auto budemo stavili ove čokolade koje Seka jede. Evo, gotovo je. Idemo zvati Lukasa. Lukas, može! Unutra je i za tebe i za Seku. Da. Novi si na našem kanalu, subscribe se i stisni zvonce da ti dolaze obavijesti o novim videozapisima. Bok svima! Dobrodošli na Cmantule. Kaj radimo danas? Amo si dan za mene. Bravo. Može? Može. Nakon onog prvog božićnog vloga, evo nas na drugom. U prvom smo radili, niste gledali, adventski vijenac. To možete pogledati ovdje. Možete se i subati na naš kanal. A možete i lajkat, a možete i komentirat. Ma možete sve. Ajde, krećemo. Seka je musava, daj ovdje. Seka i ja vas pratimo, a vi objasnite kad treba. Dobro, imamo 24 role papira, sad budemo to pobojali u zeleno i onda ih budemo polijepili sa ljepilom. I onda budemo Lukasa maknuli da mama i tata napune te kalendariće sa nečim. Lukas ne smije znat kaj bude unutra. I budemo zatvorili i onda bude Lukas stavio naljepnice i brojeve. I to je to. Budete vi bojali u zeleno? Da. Dobra boja. Da. Bude, dobro bude, ajde. Nema vidisa. O! Dobra je. Tata je Šrek. Dobra je. Idemo bojati, čeka nas puno. Znači ovo trebamo pogledati, da? Da, ajde. A Lukas, otkud su ti toliki? Ko je to toliko skupo, da? Koliko ti je trebalo da to skupiš? Korona je pa treba napuniti. 12. Čega 12? Hoćete vi u zeleno sve ove, a ja u smeđe ova 3, može? Može. Ajde. Dogovoreno. Ajde, idemo bojati. Akcija. 3, 4, sad! Treba nam boja za ovo. Ajde, a ja budem sebi ovdje, može? I bojamo. Evo veći malo kista. Znači to trebamo cijelo pofarbati. Da. I gdje stavimo tu Izvana, dok pa je- da, tu negdje bomo stavili da sušimo. Ajmo. Da se osušimo. Akcija! Ja nisam nikad farbao u životu, pa ne znam ja kako se farba. A daj ti meni reci, kaj bude u adventskom kalendaru, jel znaš? Ne. Ne znaš. Kaj bude? To bude iznenađenje svaki dan kad budeš otvarao. Evo ovaj jedan je gotov. Evo je Valjda je dobar. gotov. Da idemo. A to bi trebalo više puta. Budemo vidjeli. Vidi se nazivi. Budemo vidjeli dok se Vidi osuši. smeđu. Vidi se firma WC papira. Hoćeš da mama drži, a ti boje? Da. Ne mene. Nemoj štedit, ali nemoj ni da je malo. No dobro, više puta bolje pobojati. Taman. I eto, pofarbali smo jednom ove sve u zeleno, mama u smeđe. Ali ono, neće se baš sušit, pa budemo čarobni stroj uključili. Budem ja to posušao. Da si za sekundu pušiš. Evo. I onda ako treba, budemo još jednom namazali. Lagano i to bi trebalo Kako biti. su nam super ruke. Tata suši da vidimo kaj nam Seka radi. Wow, kak je to lijepo. Kaj to imaš? Wow, evo sad malo s ove strane. Ajde. Oh, kak je super to, jel da? Evo, nakon dobrih 20 minut sušenja, hrpa je tu, ali nije dobro. Idemo. Još se vidi ljepila ovak. I vidi se natpis, tako da još jedan put evo to budem prefarbal dotle. I opet sušu. Bude tata to sam pobojal. Ili buš mu pomogao. Ja ću to brže riješiti i osušiti. Može? A kaj ti radiš? Lesem, kugove. Krugove, za kaj budu ti krugovi? Budemo s tim zatvorili ovo kad stavimo poklone unutra. Da. Može? Da. Odlično ti ide. Evo ga. Super, ajde. Dve su gotove. Dvije su gotove, ajde dalje. Gle. Super to tebi ide, di si naučil tako rezati? Sama sam se naučila. Sam si se naučil? Da. Ma daj. Bravo.
A nije ovo loše ni pošpricati sa sprejem, ali ako ste vani, ako to vani radite onda da. Jer unutar smrdjelo bi boja od spreja i sve, pa bolje ovak, ali duže traje. 2 sušenja, 2 farbanja, to je već sat vremena skoro. Pa možda Da, bi da. iz prve ruke prekrilo. Da, sprej bi možda iz prve ruke to Pa pokrilo. prošle godine smo onaj bor od kataloga radili pa sam špricala sa zelenim sprejem. Od prve. Da. Pa dobro, imamo mi vremena. Mi smo u penziji. Pa stignemo mi. Onda idem ja dalje krugove radit. Može? Ajde. Mama, ne ti reži, a mama bude sa šestarom. Da, ide. A? Ide mi brzo. Oho. Da, evo, još malo i pofarbao sam sve. Valjda bude onda dobro, ne bude se ovdje vidio onaj natpis više. Firma WC papira. Bude to dobro sad. I onak lijepimo jedan na drugi. Da. Još malo, ja sam gotov. Ja još imam samo 23 komada. To bi bilo to od mojeg sušenja i farbanja, ja sam svoje napravio, mislim u ovom videu. Da. Ja sad preuzivam kameru da izbliže snimim vas dalje. Završite taj kalendar. Ajmo si sad prvo posložiti da vidimo kako bude izgledalo. Ovi tu koji imaju smeđe unutra idu u zadnji red dolje. Ajde, a ovi bijeli idu tu gore. Može? Evo ga, smeđi se. Ajde, stavi ga tu. Evo ga, bijele. Može, ajde gore. I onda bomo išli lijepi. O, bijele. Bijeli, ajde. Kaj je to? Gle, kaj je to? I to ide tu. Wow! Dobro, i sad moramo to sve lijepo skupa polijepiti. I onda budemo stavili poklončić i onda budemo stavili ovak zalijepili gore. I onda bude Lukas nalijepil naljepnice i brojeve. Evo nas nazad. Ispraznila nam se baterija jučer, pa evo nastavljamo danas. Idemo to polijepiti, idemo staviti brojeve i nekakve sličice na ovo i to je to. Da. Ajmo. I onda da vi budete neke punili. Da, ti ne smiješ vidjet. Može. Može. Evo tebi sjeka jedne. Ajmo. Ajmo. Brojeve od 1 do 24, može? Može. Ajde, ti kreni. Ti znaš brojeve. Evo. Evo ga. Ajde, stavi broj 1 i zalijepi. Može? Tak malo sa strane pa da ti stane još nekakva sličica. Evo imaš ove neke. Koju hoćeš staviti? Ocu. Ajde, ali da ti stane, vidi, neku manju. Gle, dede. Hoćeš čizmice staviti? Pa, već sam negdje stavila. Pa dobro, ajde, ti odluči kaj budeš još stavila ta dva broja. Ajde. Evo, nalijepili smo, damo seki. Nek se ona igra. Ajmo Lukas, mi lijepiti ovo, može? Pip, pip, Čekaj. pip, pip. Stisni. Ajde, samo da bude ravna, čekaj, mora ravna biti. Wow! Izgledaju koliko tačić. Koliko tačići? Jesu lavno stavili? Jesam, ajde još ovo i onda idemo gradit gore. Imamo 2 reda, imamo još za napraviti 4 i nogice i to je to. A zašto i nogice? Ma to su mu nogice. Ha, može? Pa gledaj, da. To budemo ispod stavili, može? Da. Da. Pa to mi ne izgleda ko nogice. Evo. Gle, ovako bude išlo. Da, tako, vidi kako bude. To su mu nogice, vidiš da bude na tome stajalo. Da. Kako bi to lijepo, može? Ajde, ajde, jel je ravno? Jel je ravno? Tako. Sad smo to naplavili. Evo još jedan red, ajmo još, imamo 3. Može, spreman? Evo, 3. 3, 4 sad. Ajde, možeš. Bravo. Gotovo! Bol. Je to. Bor, čekaj, još imamo ove. Ajde. Čekaj da vidimo da idu. Ovako, ovako i... Tako, može? Može. Evo ga, gotovo! Bol je! Da. Stavimo dolje. Budemo nacrtali po tome, onda izrežemo i onda nam bude to iza poklopac. Može? Može. Ajde, mama nacrta. Ne bude izgledao ko bol. Pa to bude izgledao ko bol. Sad mama to izreže pa budemo onda to nalijepili iza. I onda idemo staviti brojeve, mama. Da. Koji, ovo je to? Vidi kak lijepo izgleda izada, od ozada. Ha?
puno ljepila. A gle, tu nekoj fali. Niš ne fali. Evo, ide mama sad staviti unutra nešto. A mi idemo negdje. Da, Ajmo. ajmo. Ona nek Bok. stavlja. Bok, mama. Bok. Lukas, evo tebi kamera. Hvala. Ti lijepo snimaj. Kaj ti misliš da unutra bude? Mama stavila, a mama bude dotle riješila i stavila poklone unutra. Može? Može. Ajde da vidimo, ajde boš pogodila. Ajde Imamo bok. u svojoj sobi, može? Ajde bok. Bok, Bok. bok. Kaj misliš da bude bilo? Ja ne znam kaj bude bilo tamo unutra. Ne znam. Autiće smo otvorili. Sad smo kiše. Pošto seka, dobro seka se bude igrala sa autićima, ali budemo i njoj stavili koji bombončić unutra. Uz auto budemo stavili ove čokolade koje seka jede. Tako. Čokoladica. Bombon. Sofija, jel ti to po skrivečki papaš čokoladu? Ha? Jel fino? Jel fina? Evo, gotovo je. Idemo zvat Lukasa. Lukas, može! I? Znači, vidi. Ha, ti se sviđa? Da. Hoćeš si ti to još nekako tu ukrasiti i onda budemo stavili na prozor. Da. Unutra je i za tebe i za seku. Da. Sofija. I tu Lukas. Bravo. Idemo sad to staviti tam na prozor gdje nam je božićno selo, može? Može. Ajde. Idemo tu ovako iza staviti, može? Da. O, sličica nam se lijepila, nema veze. Malo na prugu, evo. Tako. Jej. Jel dobro? Da. I svaki dan uzme jednu. Da, bude svaki dan otvarala, može? Da. Ovdje bude Bravo, to je prvo. Kako bomo rekli? Da. To je to našeg adventskog kalendara. Lajkajte, komentirajte, slušajte se na naš kanal. Bravo. Vidimo se u petak šetamo malo kroz naš grad da vidite kak je okičeno. Budemo i s dronom leteli. Po mraku! U Hrvatsku. U Hrvatsku se dronom. Au. Ajde, maši! Bok. Bok. Ti se spava? Ne.